Wow, ada ondel-ondel cantik teman-teman. Wow, mantap kok. Kok wajahnya menghilang teman-teman? Waduh, ayo teman-teman, kita cari dan cocokkan wajah ondel-ondel ini. Neno 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 ne. Sebutan, ayo kita coba lagi. Neno 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 ne. Neno 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 ne. Masih salah. Ya ampun, salah mulu. Bom 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 bom. Ye, betul ini dia wajah ondel-ondel cantik teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mencocokkan kepala ondel-ondel cantik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bintang Tuba HD.